Reka nongere nguhe ikaze gukomeza gukurikirana amakuru kuri Kalaw TV. Uyu munsi turi tariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2026 kuri Kalaw televiziyo. Reka tunyarukire mu Burundi aho abasirikare igihumbi mu gihugu cy'u Burundi baburiwe irengero. Hakomeje kugaragara inkingi zikomeye kwibura ry'abo basirikare. Naravuga amakuru ko abasirikare barenga igihumbi bo mu Burundi baburiwe irengero. Ibintu byateye impaka n'impungenge mu baturage ndetse no kubakurikirana hafi ibijyanye n'umutekano w'akarere. Nk'uko amakuru atandukanye abivuga, abo basirikare baba baroherejwe mu bikorwa by'umutekano cyangwa mu butumwa bwo hanze y'igihugu, ariko kugeza ubu nta makuru arambuye aremezwa mugaragaro n'inzego za leta y'u Burundi agaragaza aho abo basirikare baherereye cyangwa icyababayeho. Iki kibazo cyatumye imiryango y'abo basirikare n'abaturage muri rusange bagaragaza impungenge, basaba ko hatangwa ibisobanuro byihuse kandi bisobanutse. Bamwe mu basesenguzi b'ibibazo by'umutekano bavuga ko kubura amakuru asobanutse ku basirikare bangana gutyo bishobora kugira ingaruka ku cyizere abaturage bafitiye inzego z'umutekano. Ku rundi ruhande, hari amakuru avuga ko inzego zibishinzwe ziri gukurikirana iki kibazo hagamijwe kumenya ukuri kw'ibyabaye, gusa kugeza ubu nta tangazo ryemeza cyangwa rihakana ku mugaragaro aya makuru. Abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba ko hakorwa iperereza mu mucyo kandi abaturage bagahabwa amakuru yizewe kugira ngo hirindwe ibihuha bishobora guhungabanya ituze n'umutekano. Hanyuma reka tugende no mu gihugu cya DRC. MONUSCO yongewe manda mu gihe hari impungenge ku musaruro wayo nyuma y'imyaka 30 ikorera mu gihugu cya DRC. Mu gihe ishyirahamwe ry'abibumbye ryemeza kongera manda y'ubutumwa bw'amahoro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, haribazwa byinshi ku byo ubu butumwa bwagezeho mu myaka isaga 30 yo gukorera amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Uyu mutwe w'ingabo uzwi nka MONUSCO, United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC Congo, wemeje kongerwa manda yawo mu gikorwa cyashyizweho umukono n'umuryango w'abibumbye, aho byemejwe ku mugaragaro kugeza ku ya 20 Ukuboza 2026. MONUSCO yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1999 hagamijwe gufasha mu guhashya amakimbirane y'igisirikare n'intambara y'imbere mu gihugu no kuzamura umutekano w'abaturage. Kuri ubu iyi manda irebana no kurinda abaturage, gushyigikira gahunda ya politiki ihamye ndetse no guhangana n'ibibazo by'umutekano bisigaye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ariko nubwo iri shyirahamwe rimaze imyaka myinshi rikorera muri DRC, hari impaka ku musaruro z'uburyo ikoramo. Abasesenguzi bamwe bemeza ko MONUSCO itageze ku musaruro wifuzwaga, cyane cyane mu bice by'intambara bikomeje kwiyongeramo nko muri Kivu ndetse na Ituri. Bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi b'ibihugu byo muri aka karere bavuga ko umusaruro w'iri shyirahamwe ushobora kuba muke ugereranyije n'amafaranga n'ubushake yashowe mu bikorwa byaryo. Nubwo bikomeje kunengwa, umuryango w'abibumbye ukunze kugaragaza ko MONUSCO igifite uruhare rutaziguye mu kugabanya ibikorwa by'intambara, gutanga ubufasha ku baturage no gushyigikira ibiganiro bya politike bigamije amahoro arambye. Ishyirahamwe ryongeye kwibutsa ko intego z'ubutumwa bw'amahoro zirimo no gufasha DRC kubaka ubushobozi bwayo mu gutanga umutekano uhagije. Nyarukire kandi mu gihugu cya Venezuela, Trump yihanangirije intambara y'ingabo z'abanyamerika muri Amerika y'Amajyepfo nyuma yo gufata Maduro, perezida wa Venezuela.
mu mpera z'icyumweru gishize perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora gutanga indi mirwano y'ingabo za Amerika mu bihugu bya Amerika y'Amajyepfo inyuma y'uko ingabo za Amerika USA zateye igihugu cya Venezuela ku bushake zambura ubutegetsi perezida Nicolas Maduro ziranamujyana mu gihugu cya USA. Iki gihugu cya Amerika y'Amajyepfo cyaherukaga kugira igicumbi cy'intambara ubwo Amerika yakoze ibitero by'ingabo bya gisirikare kuri Venezuela mu gihe aho Maduro n'umugore we Celia Flores bafashwe maze bajyanwa mu mujyi wa New York kuburanishwa n'inkiko za leta zunze ubumwe za Amerika. Mu itangazo ryo kuri uyu munsi Trump yavuze ko ashobora gukoresha ingabo mu bindi bihugu birimo Colombia, Cuba na Mexico ashingiye ku byaha bivugwa n'ibirego by'ibiyobyabwenge n'umutekano muke mu karere. Ibi byateje impaka zikomeye mu ruhando mpuzamahanga. Abayobozi b'ibihugu bya Amerika y'Amajyepfo n'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi byanenze iki gikorwa bavuga ko kishe ihame rya sovereignty ubutware bw'igihugu kandi gishobora gutera umutekano muke mu karere. Igihugu cya Cuba cyamaganye ibitero bya Amerika nk'ibikorwa by'agasuzuguro mu gihe ibihugu nka Colombia byagaragaje impungenge ku kuba byahura n'ibikorwa by'agasuzuguro by'imirwano. Umuryango w'abibumbye nawo mu ihuriro ry'umutekano kuri iyi ngingo uhagarariye perezida Donald Trump akavuga ko ikorwa mu rwego rwo gutsindagira umutekano w'amategeko n'imitwe y'iterabwoba. Ariko bamwe mu basirikare n'abahanga mu by'amategeko bavuga ko ibi bishobora kugira ingaruka ziremereye ubutumwa mpuzamahanga bw'umuryango w'abibumbye. Iki gikorwa cyabaye intandaro y'isesengura rikomeye ku miyoborere ya Trump ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane kubera impungenge z'uko Amerika ishobora kwagura ibikorwa bya gisirikare mu bihugu byigenga ubwabyo. Ibintu byateje impaka ku isi hose. Hanyuma leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko izayobora igihugu cya Venezuela mu gihe cy'impinduramatwara. Leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko izayobora igihugu cya Venezuela mu gihe cy'impinduramatwara nyuma y'uko ingabo za Amerika zafashe perezida w'iki gihugu Nicolas Maduro ndetse na madamu we mu bikorwa by'ingabo byabereye i Caracas, umurwa mukuru wa Venezuela. Madamu Delcy Rodriguez wari visi perezida yaje kwimikwa ahabwa inshingano zo kuba perezida w'agateganyo wa Venezuela ku rwego rw'ubucamanza rwabitegetse, ariko yamaganye ibikorwa bya Amerika avuga ko ari ukwibasira igihugu cye. Abayobozi ba Amerika bamwe bavuga ko batari mu ntambara ya gisirikare nubwo ibyo bikorwa byateje impaka ku rwego mpuzamahanga. Reka nkomeze ngushimire wowe utarakora subscribe, genda ukore subscribe kugira ngo ukomeze kurikirana amakuru umunsi ku wundi.